Inače, ko ne zna, na primjer, neke stvari ovdje da objasnim, recimo a, pokažem, Nikkei, znači Nikkei ovdje indeks što trenutno vidite, ovo vam je onaj onaj japanski jen 225. Ne japanski jen, nego pa je neka, nema veze, JP 225, znači to je onaj indeks koji možda se trguje u prop firmi. Znači kad pratite fundamentalnu analizu, gledate to. Ne piše JP 225, nego piše ovo Nikkei, tako da znate. Znači vidimo da je to veoma loša fundamentalna analiza, da je u berišu i to je zanimljivo. Još malo, eto čisto vidimo ovo SP500. Ovo. To je isto loše. Evo, znači tu malo može nestrpljenje recimo ljudima da preovladava, na primjer, kada prate algoritam u toku nedelje. To da znate za budućnost, uvijek budite potpuno pripremljeni. Tržište je izuzetno sporo, berza je izuzetno spor posao, radi se na izuzetno spor način, ništa se ne radi brzo. Potrudite se da pronalazite algoritme što bolje, fleksibilnije. Gledajte šta je teško tu da vam objasnim. Teška stvar je ta što vi imate 55 instrumenta. Morate sve da pregledate.